Hello guys, tunin ha dingin KRFA Kuki Rising Football Academy practice nin ha lang practice akipan kitan amo na hila chaljang arena tough ground hin amo hile eho Sadaris Kangpopi district nga dinga academy tu to adanga atha bit a hiwin mo akipat naw hi lakhat hobe bohung chen lai hin amo hi group thum akhom win group khat hi le modbung area ho hin amo si modbung area hi win pateng le supplement na area hon supplement na ball kin win pateng le group thum chan no hi Kangpopi area hon Kangpopi a ball kin win amo hi tu to adinga Kuki Rising Football Academy amo hi academy adinga atha bet ahin laiweti hi ga he du ka dejin kacha te ni yong langa blue color khuto ten le langa hung se amani hi sa te ni hin mo to hi ni ha lang practice a ball lai to hin ha ki ball thei theu ve